خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Ey cemaat, İslamiyet bir çarşıyan yer meydan inu çarşı insan diyor müminik mevcut bu benim müminik hak yo tevhidu madem hume Teala بالدلائل بظنهم تعالى يوم بأنه الدلائل بأنه الكائنات بظنهم تعالى واجب الوجود موجود چرا؟ إنه كائنات است إنه مخلوقات است إنه كائنات إنه مخلوقات بهم تعالى بوهانيا وجود gerekli بالظن بالدليل بالظن جناب حق موجود معبود yok şerik için gerek benim benim ihtikad muhtakid bu tamamı dünya vaju Humayı Teala çinu gelebu vaju çera essa inu kainat inu kainat ma beni şahid Humayı Teala Çık be vahar be sana niyen vücut gere itikadi mazmam bina şekil itikadi sahibu baveri tam bu dünya beri fesel nişku itikadi mukhalif yoji gerek tazim bu hacı çıku avamiri emri humev neyi humev gere zafir bizim چرا؟ فیل بزان حرمت گره بکرم گره ام بزان هرچی چی کومه تعالی حلال کردم امر کردم سعادت سلامت انسانان این امر این حلال وجیبه دو این آینا گره کلم باوری به امر همه ببو باوریه وبظنوا أمنهم تعالى سعادة سلامة فائدة إطاعهم إطاعة في عملهم فائدة جل سعادة سلامة إحسان كانوا أجر أوامرهم تعالى في البظن هم تعالى قلبي إيمانك كل أرزان قلبي باوري بهم تعالى بن باوري بأوامر هم تعالى بن حرمت فرازان قلبي ثم تعالى ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب كم شعائرهم تعالى يا شريعتهم تعالى أوامرهم تعالى جري حرمات فكروا في بضانهم تعالى تقوى أرزم قلبي يعني ترسي گناه ترسي غضبي هم تعالى ترسي غضبي خو قال غضبي خو أرزم قلبي هم لا ترسن چرا ترسن جنتي است چرا ترسن جهنمی است و غیر بیه جهنمی چوی چین و جنتی چوی چین این آینا
انسان چقاس پیل بود ضاف بشکو مردمان کشن لكن بعد كشتشي هني علاقه بمردمان لكن هم تعالى عنيو مردم غاني بو مردم بو آجد بني عمر قدرت وقوتي دو جنتي أزدو اگر اوامر هم تعالى سعادت سلامت بزان و خود تطبیق بکرو من لایق رحمتو من تعالى ان عینا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم واتو حسن خاتمه او مردم وقت مرنو ادعاهم تعالى سر يعني عمل اهل الجنة سر بمرو انه جري شهادت كانوا انه اهل سعادت ترى قاموا عمل اهل الجنة سر بمرو شنو جنة سوء خاتمة او مردم وقت مرنو عمل اهل الجنة سر بمرو قام بأمرهم تعالى سر بمرو مطلقا مستحق عذاب جهنم بنو أصحاب السعير إن آينا gerek merdin daima صغيرات بكرو عمل اهل الجنة سر عمل بكرو تعظيمي اوامرهم بكرو ما تعالى جل النسيب يا سر يوجي حلاوة إيمان يعني دائما شاب بو جري شيرين بو از باوری به همیا از باوری به باتشی همیا از باوری به پیامبری حضرت محمد از هذه باتشی حضرت محمد تگیرن اینو جری ضاف وش بیرو ضاف پیشاب بود حتی صحابیانا حضرت زید اسیر گریتی بعد یو آشم عذاب پیده کردش صاف عذاب دیو زحمت دیو وقت برد بکش ابو سفیان بان مجرم با یا زید بان اینو فلاکتی تو دری حضرت محمد و امور صارم بان و انگا وشو مدینه در بنسیب داران و خلقان و آوه سر ونو سلامتی راحتی دو تجی ریید این فلاکت این عزیت و محنت تجو این عذاب و اشکنجه ترکبی تنوادنی تی هرنده یید به وجه هرنده تده مانو او عذاب یو آش بکی چکا چره هیرس نبه چمی بیسر و ابو سفیان مرا بونی مرا والله ايات بلوني انو حياتي من بنو مانعيون دريكي دي وجودي نيشر والله زي صار خدام في بنو الشام كنا والله ما وواسطة حضرت محمد ما هو ما يخش الناس ما بواسطة راي سعادة سلامت شناسنا ما بواسطة زانا جري عبادت ما بواسطة زانا جري حل بكري والله حياة مني تشكنيو جري از بنا شاه صاب بنا شاه الرايد صار مشنو بالراي حضرت محمد شنو انو مني ضاب شكل وشو ضاب شيرينو ان عائلة جرق اسلاميات مردمان ضاب شيرين بو مردم ضاب پیشاب بو صحابي ضاب ایمان خود بین شاه ضاب بین مسرور خمای تعالی ایمان ماری احسان کرد توحید ماری احسان کرد خمای تعالی ماری حضرت محمد خمای تعالی ما کرد لایقی آمازی حضرت محمد این سعادت را پیله سعادت چی نباد این آئیلا یه مردمان حلاوت بود
Yo hürriyet ki bu. Ya merdim esiri nefsi kuni bu. Esiri gayri humeni bu. Hür bu, bağırzi ku, birzi ku, humeyl ibadet bu. İtabık. O zaf şabı bu humeyl Teala eskerle hür. Ne kadar esiri şeytan. Ne kadar esiri nefsi heva. Ne kadar esiri tabi şeytan. Yani en insan. Şabı hürriyeti bu. En ayrı van merdimu tevhid için müşriku. Merdimu tazim için bu münafıku. Merdimu halaveti dini için şirini bu. Riyakar. Merdimu hürriyet için bu faciru. Müstahak ikabı olmuyor. Ayrı gerekir. Çarçı. المردمان موجود بود یعنی من رد به عقل خود به عقل خود سلیم اینو دین اسلام گرم بگم بزانو راه سعادت اسلامیت تو اسلامیت مردان رسنن و سعادت سلامتی دنیای آخرت غیر دین اسلام ده سعادت چنو سلامت چنو کامو دین خود راشنی بو خیری مسلمانه ایشن یا انا آئینا یعنی که حقیقت چنچنی معنی که بزرونو انو کائنات میں معنی ہمیں تعالی نبراشتاب نکرنو اوامر ہمیں بے معنی نی معنی ہن ایسو سلامتی سعادت عامل امید و فلاکت مصیبت استی انو فلاکت مصیبت بیعملی امید انا آیلا یعنی که عقل خود سلیم بیارو خود ساره مسلمانی خود رم دقت بکرو رم پی باور ببو دائما اسلامیت خود شیرو وقتو رندی ببو آج مسلمان بو وقتو زرار زیان آم آج مسلمان بو وقت ترس آج همیرا بترسو بخیر همی چورا گردی ترسو چرا بخیر همی چنو زرار زیان برسو چنو یو کاری که من بعدی که بدم برداره همی چارا مردمان تصمیم کرد عجبا مردم دیمان خود راست و یازم آینا گرکت دائما راست بید چقا امتحان ببو راشتین تو بیر میدان پیشا ببه الحمدلله از مسلمانی که راشتا از راست ایمان پیعال از راست زانا بغیر بی همه کچی بغیر بی جنت جهنم چوی چین بغیر همه تعالی مرمان رندی بکرو و آخرابی بکرو و قوتی که قدرتی که چینو چون آینا لازمی منو گرکه چرا بترسی چرا جهنم یست لازمو از چرا حد بکرین اطاعت بکری چرا جنتی هست یو نعمتی کنی چمدیو نه گوش اشناو نعمو خاطر خیال انا آینا انو شایشی جنت الا بمرد من انا وقت مردم در رای همید ببرو اطاعت همید اطاعت حضرت محمد ببرو من سعادت احمد و سلامت انا آینا من گرد نترس وقت مرد بنا شکل عامه حمد و سنا بکن یا ربی تذکرنا لایق اطاعت خود تذکرنا فداکاری دین خود ان آینا حمد و سنا بکن ان آینا مسلمانه گرک زندقات بکرو مسلمانه یو مسلمانه که راش بزرگ ترین چنین صادق بو و هر کس بزانو این باوری به همه هست بغیر همه باوری به چیکچین والله اینو کائنات
چونیش کنو زرارشان برسنتر چونیش کنو کار منفعت تر براز الا کار منفعت بیو زرار زیا ببیعیو نعیرا اشمارا وانا انا بیاریم خساره بکریم خساره فینیم خساره چره رای اسلامیت ده دیتای همید پیامبر همید سعادت است و سلامت است بغیر بالرای همید پیامبر همید فلاکت است چون پینی رسا و سعادت سلامت این آیرا دین خود صادق بیو مسلمانه ایک حق توش بزان تو مسلمانه ارد عظمون بزان تو مسلمانه هرچی بزان تو مسلمانه گره کافر بزان تو مؤمنی گره منافق بزان تو صادق گره فاسق بزان تو صالح این آینا مسلمانی ضعف چی گروندون سعادت سلامت اگر من روش اگر ظلم و فلاکت و رسواتیا بنو منافق جلده منافق کافر را وتیر اسفل السافلين جهنم هوت قات بندي ايمان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بقد باورني اطاعني کے جاي جي كافراني وعلى جرم من بدرس نبو منافق نبو رياكار نبو فاجر يا رب تمالي ايماني احسان بك او ايمان قلب الماضي تجلي بك ماذا قلبي خذ بيني ما في عملك امين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
وارتنا الفاتحة. أنا شمادة إنه بيني وهلك شمادة إنه بيني مسلمانی گرنی او از دنیا گانی بمانی دنیا بحاری ملک و سلطنت راحتی سلامتی بی نیا حقیقی مسلمانی او تدی ایتای همین دوام بکن ولی بیته دی ایتای همین دوام بکن مسلمانی کی رشت خود بیاری جا هر کس بزرگی و مسلمانی کی رشت حقیقتا تو ایمان به همی عرض گر هر کس تصیر اینو ایمانی به همی است اینو ایمانی به واتیش همی است اینو ایمانی به پیامه حضرت محمد اینو باوری درای حضرت محمد دوام کنم دوام سعادت سلامت زونو دیتای حضرت محمد گره که اینو بود مسلمانی مردمان چو وقت مل بیرو و بیرو ولا مل مسلمان قاد مسلمان سعادت و سلامت دنیا رو چو باقی نمانه مطلقاید لیکن وقت اگر درای همین بیرون إتعاي أمين فيه في السعادات قال الله شابه الحمد لله هكذا من الله كان راي حزيد محمد هكذا دنيا تلك وهذا راي حزيد محمد دنيا تلك هكذا مالو منك خدا جابر شنو الحمد لله راي حزيد محمد ترک مال ملک ممکنه لیکن گرد بزانو وقت اینو شکل دشیری سعادت ابدی تری برازیم سلطنت کی و ملک کی تری برازیم بقاسی برای عرض آزمایی و ملک کی تری برازیم یعنی بقاسی برای عرض آزمان یا ملک کی دامتر اینو ملک ابدیو اگر تمام دنیا چقدر مخلوقات دنیا هست پیر جنت تو تر جامعه چیک تکاسی کرنی برادر تو بینی و هری اینو ملک ابدی تو بینی و هری اولاد ابدی این ملک چنو جنیا دانو تو ملک چنو اولاد دانو تو اوجا رسنانو تو این ملک چنو ابدی تمامه تابعي بجنيه وقتتان وقتت من عين السلطنات عين الملك تابعي مالين عائلة رنديرين شنو يو حياتك دارتين مالكين تابعي قاني مالين إنه مردم بالرأس منه السعادات والسلام إنه رنديرين شكاست إنه رنديرين إحسان شكاست أجل تقابي حياتي خوف تقابي مال ملكي خو قابل اتصال خو على بيعني أمي بكري ترى الجن وأبدي جن هني كري يو جيك انتجس تتري جانبي يو فلاكات كاسو نيجوش أشناو نيجمدي نيغاطع مقابل سارا عذاب كاسو نمالو نملكو نجنيا نعيالو نحياتو نتدقونيو نتهد مردم این فلاکتی که یه نصاره این فلاکت فیلین فلاکت چی این آیلا ای عقل سلیم ببو یو مسلمانیک او مسلمانی تو دنیا پیر ببو کافر گرد تو مسلمانی دنیا پیر ایسان همه بکن کسی تایی همه پیر ورزی رو گرد تو تصدیق بکن چرا والله راست اسلام نیست چی آدیو چنک نام سمیه بم که این عذاب دینه
شیشی سر کردیم ججه سر وجودی سر حتی شتی آمد دور باتیم وش حضرت محمد پیامبر دیو والله باید از نظر نشکرم والله و پیامبر و شریک اومه و نیکنه افتراح اومه بکی لا اله الا والله از نظر نکنه افتراح نکنه شریکی چی باید حضرت محمد پیامبر وفاته والله نیکنه نظر ممکن شرفی لنكون من المفلحين كما ضرب اهل فلاح او اهل رشد وسلام قالوا محافظين بالوقت لما يجوا بكروا بنو اهل الفلاح يعني بنو اللايقين شارك الجنات بنو اللايقين نعمات الجنة وحث عليها في كتابه المبين الله تعالى بكتاب المبين عند القرآن تشويق التحريك ما كادوا ترغيب كادوا قال الله تعالى وهو لا إله إلا محمد رسول بين سكن كادت تشونيسكا يو ضعفی که دیمانی دبرازه و یا قاب عذاب بترس باشه و یا خود قاب حیات خود زر بکر نکن نعیرا من این رسول سعادت سلامت نعان مسلمانی گره من به اینا شکل مسلمانی بود وقت عامک چی پیده قمه ابو جهل تا فروب نقله عامه واره آنجی شابین آوگون گراتین ریخو ساوتین چه گناه کرندی لا حضرت محمد کیفی آمد لا يقولي باتن يا عمار حضرت محمد بتشمد من توحد دي واس السلام السمية تري أست تو سلام كم ترى واغر وبانوا ده آخرت ده النائل ديداري بي النائل باني جو جنيك بي حياتي شين آنجي حس كردش حضرت محمد تقابي دام كردن آنجي كيرين لا يغربات عيقت حضرت محمد السلام المجرم وان سمعيا حسد من وآخرت حسيتي متشمد المخدمون مانع إسلاميات إنه فعلا حضرت ياسر مهدي عاد بالدبيان يوني ضربت بيع الدين خشابة ما انتقام مع الوضع ما ضربت مجنية الكسع جنية خضارات كنين خضارات ايها جنية مكنين بيها نكنين كام بيها نكنين ما بدت باش شريك ومي صفات لا اله الا الله والله عنيش كان اظلمك عنيش كان ابتلا بك والله اجو جامعة دي فيها زينا زي السمية من نشكا جامعة دي فداكاري بكارنس والله دي تشم من تمام الدنيا نكن يوم ديشتكي جيني شما من لازم من نظاني ان الدين خود الصادقون ان نتحسن فداكار والله من نظاني لا سنين كابيريس بعد السمية جيني تبير جنة كينا تبير من جيني كيني لازم أنيش كان أظن بكري لا إله إلا الله ما مال دانت ما ثروت دانت ما بغضان دانت ما والله من لازم مال وثروت متابعة من بين خدا وحضرت محمد يا مهاجر من الدنيا اللهم يا أنيش كان أظن بكري لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تكني كشيء
والله خورا بيني مرقا بيني كسكا خورا اي والله أزدر شومي أزدر حضرت محمد اي والله الله من مرق من روشم والله أنيش كان افترابك لا إله إلا أنه عمل كان يوم دمي إلا فوضى شكل أو فلوس ما بين كان في شخباتي واسد شكل آلبات الله